Normal Kenyam Biakamal Guasame Kenor Online TV channel to con report Mijidin mi Pai Bridge Banjilian Guasame Commandant Sharat Guasamene and while the Shanga Bangon Kapai Badekron Kinadangro William Dangre Bakel Mishi confirm your bishu Garping Guas Mame talk while she talk Chaladune SPLIO Brigadier General watch at the South Sudan People Defense Force Chawaka SSPDF Kayunti State SPLIO Brigadier General watch at the Kiche defect Chawaka SSPDF Karipon Michalat Guasame wa Lerame Beke Bentiu Kayunti State SPLIO Brigadier General Wun Michalka Tor my boy Ehek Wajan Chatia Chawaka South Sudan People Defense Force Kayunti State Kokor Kamichikan Nimonone HSS PDF Chief of Defense Force General Santino Dengwall Ishaweka Bintiu ala Chief of Defense Force many pin self-came yadit malakwedi ni SS PDF mecha kamgwadu menchal ke General Paul Nang wajen chiwege United States vidimi ka wa chika ne dialikan ko influence ko ne to they can Korean mat kum SS PDF wa chicken integration dikana tok lat kan wo badi ni dial ba ka mat ka SSPDF wa chi Brigadier General Mone melarana SPLA IO ke report na shalat wun mishal ke General Tor Maboy wa UTI ka Pentiu ki United State ka gwade da na chi General Santino Den Walsh wen winimi Brigadier General Tor Maboy ka ra chalat gwaseme wajen chatia Kennedy de motor mutagaja Chewe ka SSPDF ko kui malkam lat ken won dial ba military ke le ba unify ki ba mat gwaskel jendi chuti ache chu kui kume self ke ma yadit ki kui kume madan en tere yuki juba ke report dana chalat gwasme ka de dial te ke lien ka ja chala de wonene tele kuma SPLIO michikana lar tele information de ko lar no ke tele michi break me de kula ngai ka jeno jene tok ki akach kan kuma SPLIO kan report kan lat tele michi ala de kan me don de kula ngai jona me ye tok ba de report michi ala de teme ka kor ka michi ala de no shi SSPDF Chief of Defense chewin winimi ka chene diala kon tele former SPLIO force in the United State it's a mat ke deni SSPDF lo chaga nyok chaga integrate lo chigwe ke deni self ke mi yadi jom chala da kan mene jikala do na gwasame can SSPDF Chief Order Integration of former SPLIO Force in United State. The SSPDF Chief of Defense Force General Santino Dengwall has ordered the integration of former SPLIO fighter into the SSPDF to begin next week. One at Bakamat Gwakel ka Joganbe, ala Jogawan Athene, ke report ana shalat kon wale, Chang Bongan Kapaiba de Gronkin Dangro, Ujan Dangro Bakel. Meeting can I come down the road of Guasme, please drop your comment. Go no be alarm, talk wale catch, Commandant Shalat Guasame report dina dongde kono nyoko mun kono da la ta dan chalat ke re dwaran ka panal no ko la nasr no chalade no gorke police ni de ka garpin alo adom gorke jeno bo ba ne ko la ngana nori ki mer way ami ba ka je kum selbi ke mi yadit ngani be ken ga pedalong chirmun kono Guasame chalade no gorke mer way ami kena ramu mamadero de garka police chirkata dan ngai kono jeno telle mu de gor ite police mi de gor ke jen Guasme tem ko ngai kon dia la tele mal mi le roda rewi ke South Sudan ngai kono ben no ku kware che bubu woni am but self ke mi yadit ko ro jakare de ke ku ko dan gi ke no betu ok chirme nana chaling cha jugo no tele mi sheno no lun dak ma cha ben biawe re mal barai na in stereo don der no mal ngodo woni jen ke woni am gor jeno de ko to de gurian lat de me agenda le roda ko gode nyaa yekel ane gor no bichar bi garpin gwadamo kamadan le roda ki United State mi togono chi kwarkel ka kwera SPLIO mala Brigadier General no mi chetiai wudo shalke General Tor Maboy mi chagwe ka kum self kem yadit mi pa we ki mi ra mi chi we ne won mena comment mi ne drop Guasamo an bi atakamal banyo je kala rodian